Sivi vuk je jedna od najrasprostranjenijih vrsta vukova na svijetu, a nalazi se i u Crnoj Gori, gdje je dio bogate faune Balkanskog poluostrva. Sivi vuk živi u planinskim i šumovitim oblastima Crne Gore, posebno na prostorima Durmitora, Prokletija, Sinjajevine, Komova i Bjelasice. Prisutan je i u nacionalnim parkovima, poput Nacionalnog parka Durmitor i Nacionalnog parka Biogradska gora. Ovi prostori pružaju idealne uslove za njihov život zbog prisustva plijena i udaljenosti od ljudskih naselja. Fizičke karakteristike. Veličina. Vukovi u Crnoj Gori su prosječne veličine za evropske vukove, sa dužinom tijela od 100 do 130 cm i težinom između 30 i 50 kg. Mužjaci su obično veći od ženki. Boja krzna. Sivi vuk ima raznovrsne nijanse krzna od svjetlosive, tamnosive do smeđe, što mu omogućava kamuflažu u šumskim predjelima. Ishrana sivog vuka uključuje divlje životinje, kao što su srne, divokoze, divlje svinje, zečevi i sitni glodari. Povremeno se hrane strvinom, što pomaže u održavanju ekosistema. Sivi vukovi obično žive u čoporima od 5 do 10 jedinki, koji se sastoje od alfa para i njihovih potomaka. Svaki čopor kontroliše teritoriju od nekoliko desetina do stotina kvadratnih kilometara. Koriste zavijanje, mirise i govor tijela za komunikaciju unutar čopora. Njihovo zavijanje je najglasnije u jesen i zimu kada se odvija sezona parenja. Sivi vuk je ključna vrsta za ekosistem Crne Gore jer kontroliše populaciju biljojeda i održava prirodnu ravnotežu. Njegovo prisustvo doprinosi zdravlju šumskih i planinskih ekosistema.